Kwiragwo thutha wa nduma ni utheri munene. Rumu-ini Martin wa Janet aratara irathimo kimwe gwa kimwe ona thutha wa gukorwo agereirio kahinda karitu ni atambia a mihuhu. Kuringana na uhoro uria tukinyeire guku kwa mwago wa Mugikuyu, Martin riu ahota gukorwo akiruguria kambuni yake iria ni ya mbere ya muthemba uyu kurugurio ni mukurino. No mbere wa ngwirite maingi megi kambuni ino, ririkana subscribe na uhihinye gakengere niguo ndukahetukagwo ni video ona imwe iria yekirwo guku kwa mwago wa Mugikuyu. Kuringana na kimenyithia kana promo iria ekinyeire metha itu ya mohoro, kambuni ino ni ya guthondeka na kwendia marangi ma kuhaka miako. Kambuni ino iretagwo Magiant Paint, na kuringana na ritwa riri hatiri nganja rironania riumanite na ritwa Martin Janet. Kimenyithia giki gikiritwo thauti kana voice over ni mutumia wa Kambuni wa maitha. Magiant Paint. Ona gutuika tutimenyete riria kambuni ino kana kioneki giki gikarugurio, turamwendithiria gutherema thiini wa wonjoria wake. For the beauty of your colors, Magiant Paint. For the beauty of your surrounding, Magiant Paint. For every smart color, Magiant Paint. Magiant Paint. Suluhu la umaridadi. Ririkana subscribe ceceni-ini ino itu niguo mohoro matigakuhitukage. Guku kwa mwago tugukorwo twicemba gukurehera na kwanirira ndeto ici ona itahorete.